vrati one moje pare. Takur je istarski 10-člani bend koji svira fuziju funka, džeza, hip-hopa i crossovera, a okupili su se prije nekoliko godina pod idejom da uglazbe šaljive tekstove frontmana Mladena Đakovića. Tekstove, da, jedno 5, 6 do 10 godina sam ja pisao i radio neke kućne snimke, pošto sam ja inače isto snimatelj, montažer i radio sam dosta tih video reporta sa raznih koncerata i festivala. I onda sam stalno tako nekome to pokazivao, pošto sam upoznao dosta ovih glazbenika, znam ih sve, praktički sam bio uvijek iza njih, s kamerom, znači na pozornici. Pa se im tako puštao i onda su oni meni rekli, ma što ti to više ne staviš u neki glazbeni oblik? Novi 4. singl Takura, Čezneš da me zezneš, na šaljiv način govori o Mladenovoj stvarnoj anegdoti, iako u obrnutim ulogama. Ideja je došla tako da sam prije 2 ili 3 godine bio na nekoj seoskoj fešti u Taru u Istri i nisam ponio sa sobom novca i prijatelju znači, s kojim sam dobar, a njegova čerkica ide sa mojom čerkicom u školu. Sam ga pitao da mi da 100 kuna da uzmemo nešto za jesti pit pa da mu vratim drugi dan jer nisam uzeo novčanik uopće. I tako sam ja to nešto, drugi dan me on vidi i on odmah me za mnom viče, kaš ti meni vrati tih 100 kuna, ja sam već zaboravio na to. Ja sam sebe stavio u poziciju da sam ja taj koji pazi na sve, na novce i na stvari, a da je moj prijatelj tako nemaran, u biti sam više ja drugi. Pjesma Čezneš da me zezneš je izašla u pratnji životopisnog spota punog referenciji na neke od najistaknutijih filmskih scena 70-ih godina. Video spot je snimljen u režiji samog Đakovića. To je spot koji sam najduže snimao ikada, evo, znači više od 10 mjeseci i to je nekih 9 ili 10 snimanja, s tim da smo 2 snimanja praktički ponovo išli snimati, nismo bili zadovoljni. Baš dok ga nisam ispeglao do kraja, ja nisam htio da pokazujem direktno što se događa, da direktno pratimo tekst u pjesmi, nego da se iz tih nekih stvari naslučuje koliko se ja kao mučim sa mojim prijateljem koji je tako nemaran. Prije Čezneš da me zezneš, Takur je objavio Gimme Some Love, Ruke gore i Ekstremitete. Tim singlovima ujedno su i najavili svoj album Prvijenac. Ja se nadam da bi do nove godine mogli malo to stalno prolongiramo, ali ne zato što nam ide loše, nego zato što nam ide dobro. Naime, mi smo počeli snimati pa smo mislili da ćemo imati nekih 10-ak pjesama, a sad smo ih već snimili 20 i nešto. I onda smo zaključili možda da je to, jer nam stalno dolaze nove ideje i onda je šteta to ne iskoristiti. Prije samog albuma publika može očekivati još singlova, od kojih će prvi biti Štoš popit, pred kraj ljeta. Ja želim